Shubor nakaslem jong unongsan hima. U kertong kakenhun jong ka ADA uba Robert Jun Kharjarin, ulong baka ADA kakwa ban keren dak basyai, bakat badang don ke UDP bat ke HSPDP. Ngin penting kena ba ukhun khasi khara unamlong unong tong bat unong thok ding jong nore jong no, haka jala ka jongi. Yakani na kaliang uba Robert Jun, ula keren bat penpau syakipat ba, haka rinsan yalap election haka sengi balang katayo, hasor nong stan. Syusyu uba Robert Jun ula ongru baka parlimen ke deka taka borba, ya ke baka la ban penduk pendamno ya ke district council ki jongi. Wat ban pia ya ke jala ka jongi, ada kum kipat ba ki rai bakla, kat kata ka bor ke parlimen, kadon ban bataya ki hok ki jongi, hatungi menjur ban ong bangin yalet syaki polling station ki jongi, da ka sur jong karwai, ban ong bangin pensyong nong rim ban jiet MP tang da ka jingruai, lama ka sensyar ka khadar ula ong. ADA kakwa konkeren ya bihira ka bosai bakat dangdon ke UDP kat dangdon ke HSPP nyimpen dikna bopun kasih khara nyimpen dikna bopun niau trek niau wasa undom long undom tong bot undom holding jomno re jomno hane ke jala ke jemi nyaki nyimpen dikna bangin ya IRP kanang bang mangi nyinyo ya tangan ya dari sekretari jong sedang wong nai kan thok ya kuwe ngam kan thok kan ya thu pi ngan chu thu tang ya ke jing sisa. No boleh, ladangnya dia thok ya pi, ya kecing sisa, yo pi lai bakla sasisin. Kat bamangi, ngidang dawa LP, kat batia mele gijongi, ngidang kersan. Ya kata harus resolution bang penteri kamno LP, kat day nem day pai ba kecing sisa, boma Vincent Pala wong kumno, wong ngam trek bang kersan LP, baklarin pelat. Mengam trek bang kersan LP, hana bang ada penteri kam ya kan satut no, kata ngajing wajmo kai. Sawari dipoiwe pijit penlang trai hang jongkari ni pijit panyo yang tak dipoiwe poihak kinwan kai sawari yang akan digali pijit jongi ngati ngajit belongnya nyien yang kebanyakan nikong dalam jongkari kata tourism ngin sampai penting om dei bagi persa yang kinwan jokai jongkue ngidon kam ban kintiu yang kaniru hari nikong ngidon kam ban yen banyada dalam jongkari pekerja kiru Reverend Yarington Karpongor Bakin wanra yang kita kecil kela, berkisdan yang kecil penkela, ningkong do na yin setja. Kisdan penhiat ma, ningkong yang yin setja la jong jong, ai jai kini, ai jai kpa, la dalong tuntang ane thok parawi, ka jai kini ka jongi, kan mi ar teli, ka wei ki jai kini, ka wei ki jai kpa, la na pi menjur yang kata, la rai kini jong pi. Ni tingin kersan yang kata, ka baar, uli urang ba awang. Baladang ila do no yang aktin lajong kata kada ke jingkot yang ari ba kajak tunu bojomi ufada Elias wong lada in kaktin in kajak beriu kadi ka kersan yang kata kanorib bagi pula rang ba FP baladang ni boy yang kathong ni ya keren ba ka sarkar India ban penrun no yang aktin kasih yang ka kernet ke bapra ni kum kinong wes hasil Misal sarang banang bawai na kinong yalam jong kajak beru bejongi umi na kadang katay bejongi Profesor DRN nanglay ubalong presiden jong kakasi atau society ulay yalam sitlehem yang ada kekenhon bandawa berpenbet pendiang yang kikot kislay yang jingdong kam ban penrung no yang kaktin kasih yang kanit ke bapra kadi kekersan teli telan ban pentikna baktin bejongi dan rung kanit ke bapra om tan kupta ban penrung spa yang kaktin kateli pin sayo iya pok manifesto jongi bangila keren sai bangin ya keren bak sarkar India bakino hinong trai sarkar haki central institution lada kiwan hakari India kini ban qualify lani kini ban pass yang tin kasih lani tin garo kenapa kejinglok kam jongi dalong kabobit mobiang yang baro kabu sakawai parali kabaka kwa ban keren nak basai tumba om kini urang ba lada kajai beru kejongi keladu no yang kejing long try kejongi halor ka kendo ka siap kata kajai beru kelas akma kata kajai beru kamdon yang kari kano kari klem ka kendo kano kajai beru klem ka kendo mamur banong kamdon yang ka jong kari mangingiyeng halor kata kanorim ban penek pensa yang tak kajing long try ke jongi halor ka kendo ka siap oh parali be keladam sipun ba ki ai ngritor di bawan ban muslia yang kajing long try ke jongi halor ka kendo ka siap ka MMDR ni ya kenau hapor bakalawan katakaan ladon kajing khangti doyong ladon kajing khangti motion mentau mau siap rong lasakam
long try mangi halau ka khandau ka sia hanrai ban pendon kam ya ka lasa khang lasa te kendri habarok kilian kini kijajan ngidai ban weng ngidai ban lut ngidai ban lau kami clear legislative assembly arsin arwa ke pas ya karusion bareli ban kerpat ka sarkar India ban pelat no ya kini kaan ya dari o ya kini kaan bayriti ke bomiadai bat kerkom bat khandau bat siap ka jongi slosi banong baka presiden jong kali India haduk menta kampat semelai ya kata kajing menjur ngosi ngalakan mau ya kajing mat jing jong kinong west kinong jengkia kinong south west por pasang khang doyong om dei ki malik ki bajenjar ki dei ki duk ki suk ki rangli ki joki ki nyang nong nya trok kinong song dukan kinong tep dai bar kumta ter ni terwa phi bakum kini ni dei banlut ki dei banlau hakapor mapi ki rangba ki ndak besai bakat nang mi kisni kat nang mi kia ladeng keren sepang put sam nyiyoi ya kita kacing nang duna no ka khandau ka siap ka jongi o gisengri thor kiwan mam kasan sedem hangni bat hadin aniru kin sawan had andala ada keren mangi kiong hisensar yang ana khlia hisensar yang asam jit yaki benlong saki MP kenang bakin dia penbet no yo put sam ka khasi jentia hil Kipai pak langsung senang jangka beri dunia terap mengi nama stoi nama kerak nak keleng nilai bor yang tak parti kongres bahkan lek bahkan penbet sisa yo pun usam kat nak aibor nang rit pun usam jom ke jalan nak lihat ayuni kan nang aibor nang sulut nang sak thawor kalau ada POI yang itu gijing jenjar jom ki beriu ke jom pasak border kalau ada POI yang gijing somsir ke jom ki bat kalau ada POI lu yang itu ki medyap ki bawah tolon hamadan nagi kuli juga sarkar asam parang ni kalau dom kami ban penbet pergi yang ni pun usam kenang bangin yada yang jom ka video bersiap sakawe kabang akwa ban keren parri kabamat kabakam kia yang kabangi hak pada perkat bon sin haswa begin legit mentah dengan kenti kabang kahok penyo money play like dengan kami India itu kari di penyakam jom kami India kong kuno kong wei ubrio udon yang kahok ban money play like lut compare pidan na kabalang ayu ha kanyam ayu ha jingai ayu ya ka kot ka khut ayu pipuli kadai pidan ya ka hok man mani beli like lu ka jia ayu ko ni sini ha peleng jom dia ngam semloi bakum kata kandan di sarkar jalla di belasan syar da BJP bat tumju ke kongres ki lapas ya kita ki anti conversion law ki bobon ka BJP kasan tali ke anti conversion law haki jala kalasna ka kongres apo Himachal Pradesh pada beliau ke sena yang gejuk kan penkhang yang gejing bali beli lagi ka ADA kala kerensai haki selontan menta kami headline baka ADA kan oppose barok ki anti conversion law no play kini ki kan kerja yang ngahok pembali beli lagi bak ka kam sosi sisu peralili menta mayo iya kini asli laisni Kiba anda lah pemi kaseng kongres yang kata ke manifesto kejoki lami penban belut kata kaan kabaki ong lada job ke kongres kinuan rak kawe kaan bat kata kaan kalau ban penskendo da kaan yang kejingnya syokha kente para kente seberang para seberang pi banjur yang kata atau kata kandai kesan kama atau kata kandai kecing gelek persyak yang kecing hikai kecing gelek kejongi lada dam na po ni kasih barang jit yang kongres kanut konong bapilit penskem yang kecing syong kasang kentai paras kentai senrang para senrang ngiti nak kalian jomari ngilakan say bengin persyak ya bu kata kolong persyak ya kolong beriu kolong persyak ya kecing snow jom kiniam ki baper kolong persyak yang kejinglet instan kejongi ngin persyak horkit hodam yang kum kita kijajan bansim yang kepot yang kiwe kota parti bak kebadan kam yang ikum kejak dulu hikan mau nem para ribe kejak yu kejala jamu kesulit ada kejala tambah ke parlemen ke pihak yang kena kejala ke penduk yang kena kejala ke pihak atli hidem tadi penduk artikel lain Spanyol po pihak yang kejala atli hidem tadi ke parlemen ke dekat yang tak keborba yang kebakalat dan penduk pendam no yang ada diskusi kejongi buat kalak aru buat yang pihak yang kejala kejongi ladang hirai bakla pi perkat pi kat yang tak kebor
ban pihak yang kecelah, ban penduk yang diskongsil ke parlimen kadon yang tak kabur, ke parlimen kadon yang tak kabur dan batai yang dihok dijongi atau menjur banong bayar lek sak di polling station dijongi dak kasur jong jing ruai hakli jongi banong ngin pensyong nongrin banjir MP tang nang jing ruai ladang ile unta kelama kasensar kadang kalau bakla para ribik lalu bersenang. Oh kita ki parti thamai yongi tham start maki banyu referendum JJM na Crossroy jong ana ya pendu no yang kita ke district council hak jing yo i jonga imat om dei tang ba ki bisni ya ki politician ki baladan menta ki bisni ru ya ki balek hachwa ki kwa banong pa jong kata ke life part yo kuwe Kim Slohun menong JJM na Crossroy ni pa jong masih cedul ni na so burong boleh urang prau jong kajak minu gejong ni uyen yang kapan wanra yang tak constitutional provision banyada yang kajak minu gejong ni yang kum kini kajak sai pakat hari semua perintah om tanggung ta dikenal nya marza kat kendai kalau dan kata kajing temu pun penkelai no yang kasih cedul dah kebawang hana dan penduk no ya barok kira senang dan warna no tak village council hana arno ke MDC bersusi ani ki nominated MDC dan tumno lagi Bombay lagi try menu dah kum kata kawan ngiyoi yang di transport yang sak tombo atau section dulu om tang kunta kilomro bahana en penduk no ya barok PPT di kustur lah kadai pakai songkha songman pakai pelai sansing pakai jack akhom pakai hiar pateng bat akatin kod kin wanra yang tak pakai kod ke UCC lani tak ke uniform civil code para ini ngania tu epi nada ke parlimen karai dan wanra yang UCC kamdon jing muncul ke section dulu kan violate lu kan pentran lu yang dikibon meeting yen kalau kanong yang para ini pen klaim pen janai yang ke district council ke jongi pen klaim pen kupo susu yang ke MDC ke jongi kenapa ke MDC ke jongi kin yen hakabandiana yang ke riti ke dustur yang ke kendau siap bat yang ke jinglong kerpang jogari be jongi